Friday friendsong sungtini onek din ni fore katal job notification nalainai friendsong nge omong kangke sini Tripura Gramin Bank ni je employee dongni training institute omong ka friendsong job tlangjang nai nge oro 7 pass mading pass graduation complete ni bagui oro job tongo total oro 8 ta vacancy nge norok video file asnai jongdi bahki norok rohnai tam document nangnai abor nang nong kisa sawono details babe nge norok video file asnai jongdi video file nai buji angke ke comment khalai friendsong norok ojago norokni joto document sel attest khlainai photo thewinai norok form apply ma khainai oro boyos sujak tongo 22 ni simi 40 bosor jorotoi gomongke sini Tripura Gramin Bank Rural Self Employment Training Institute mane jara Tripura Gramin dongni jara self employee rongno mane borokno training khaina bagui institute ngai ojago mane talangjanai job thanai mutalangka sung thanai bosoro ngi phadi sungnalainai omoni je head office ngangke Bisramganj o aro pulani post ong friends ong faculty hinai omong khangke teacher telamura o tong kaisa Bisramganj o tong kaisa or site duita khlai najangnai o jago norok joma marnai tamkhe joma marnai abor ang sawono norok video file snai tongdi oro age limit 22 ni simi 40 jora oro ongka graduate je kono graduate science commerce arts nge jodi preference rok manai oro rural development MSW MA hairok ba psychology sociology BSc agri hairok pohake norok ojago agri marketing tai BA tai B.Ed ganang hairok hake norok ojago preference jangnai tam hai ingo jaga to norok friends ok na thangke computer knowledge nangnai ta mane computer norok nangnai ngai norok faculty ni previous jikunu experience to hake norok ojago rimanai ba fresher fano rimanai friends ong ojago jara tongnai rok hake borok preference manai inge computer certificate to nangnai ojago friends ong oboni je salary structure hake friends ong norok ojago 30,000 ojago incentive plus khlainai ojago 40,000 khlai mannai ingai ojago every year convey allowance lainai 2,500 mannai arpore norok ojago mobile allowance 300 ba EPF ESI gratuity hairok bo rule onujai mannai hini sawo jago selection process to written exam ngai general knowledge tai computer capability notuinai nge sini take tongo amungke office assistant friends ong office assistant ke sudo khwai district ni telamura o je tongo institute o jaga simi ngai duijona langnai a jaga posting ngai norongni nge among kangke 22 ni simi 40 jora boyos nangnai ambo graduate just graduate ambo computer knowledge nangnai friends ong hapono computer knowledge nangnai ingkorbo salary prai 27,500 am hai klai mannai gobangma allowance rok tongo jago tadi samhai angase salia selection process omobo written test tai general knowledge computer capability ntinai arpor sini take tongo mungke attender ngangke oro one post ombo telamura wono posting klainai ombo 22 ni simi 40 jora mading pass ngangke norok ojago rimanai oboni prai 19,000 norok mannai salary oro 1,000 ba mobile allowance rokhon tongo oro 300 hairok komo noroni subida tongo income selection process ke personal interview ni bisingtei take tongo sini watchman and gardener watchman kam gardener hanai friends ong ombo telamura wono one post nge oro prai 16,000 khlai mannai oro komo allowance tongo omo bai ke komo man thanai no onek no arpore selection process ngke personal interview ni bisingtei nge friends ong noro apply khaina nge sini final 2 tarik June ni bisingo saringni 5 ta ni bisingo norok pustui ma sogui rena jago sudu speed push ma khainai o jago thang direct bujomma maria gubo nangya oro speed pustui norok mar honai 2 tarik June ni bisingo soikeno ongo ejonor tini khlaiga angke ekdin ba 2 din ni bisingo no speed push soginai friendsong nge jara khlaina musnai rok ba qualification minai norok khaidi ngke norok bhakir honai ba kagos ta mananai abrang tisawano or form rok tongo form rok fill up khaina do ang nong phone gana sini o jago rohjang nai to nodal officer Tripura Gramin Bank Rural Self Employment Training Institute Bisramganj o jago no norok mar honai speed post klainai ginor khamata moni sini abrang nong phungani kisa norok short ke nai tongdi amongke sini form friends ong sini amongke faculty ni bagai or photo thiri norok o jaga je tongmani joto details omoni fill up khaidi nge sini ang qualification details or madhyamik 12 graduation post graduation professional B.Ed
je norok ni tongmani norok o jaga fill up khaidi oro just graduation gangen norok apply khaimane kintu norok o jaga norok post graduation tong hake ba professional qualification BA tong hake norok oro fill up khaidi kring ke ba krei blank tondi ingke tai fill up khaibini norok o jaga signature ag ruin norok obno nongni tam document o jaga rajak obno o jaga sei ready omke office assistant bo same friends ong ar pore sini attender omobo photo thedi oro fill up khaimani norok education data lo sojide nongni education tongmani norok madhyamik simi ingke madhyamik simi ready attender ta madhyamik simi no pass ngangen norok rimano 12 dodi nung khaijak nung post graduation khaijak ni nung o jaga apply khaimanai ar pore sini watchman kam gardener omo hingke to 7 pass ngangen rimano friends ong oro 7 pass ni option koroi phano oro 7 pass nung oro seinai rimano ingke norok apply khainani obno je form no fill up khlainai jor photo thewinai norok obno oboni logio norok ni document no xerox khlainai self attested duinai norok khamo dawi speed push ma khainai speed push khaina puru je norok ni kham saka o norok tam honai sinai di puila ono norok orma sine application for the push off norok bowno nai faculty dar nai office assistant dar nai attender dar nai watchman dar nai gardener kam watchman kam gardener om dar nai je kuno o jaga saitani bising kaisa city ingke norok on contract basic for the 2025 2026 year jaga amake city norok o jaga mote keno ngake o jaga address di to the nodal officer Tripura Gramin Bank Rural Self Employment Training Institute Bisramganj Sibaijola obno seinai norok rohordi khamo seinai nongni document tamar nai nongni form ni logibo nongno document list oro aadhar card xerox ready norni soi rui tolawo self attested arpor madhyamik admit jar madhyamik pass jagya eo je gardener ni nakha to 7 pass ngake 7 ni TC ba birth certificate duinai borok xerox ruinai self attested ready nijini soi ready arpore all marksheet je nung qualification tongsa nung madhyamik pass ni madhyamik marksheet 12 ni marksheet graduate ni marksheet MA ni marksheet je nongni marksheet tongmani omjo to no already xerox no soi ready tolawo arpore SC certificate ready PRTC arpor computer certificate to nong office assistant faculty uran hakan computer certificate marnai oro experience certificate tong hangke ready kering hangke ready je nongni teaching rong ni mane teaching rok ni tong hangke rimano nor faculty rang thang hangke office assistant ni nor kuno jagar go computer rong tuinai je job bo khalai phaika ba nongni experience tong amai rong nor computer ni abno tuinai je kuno samno tuinai nor o jago experience certificate rimono jodi kering khe to korei runa nangya gom dekhe o je document no form ni logi subinai ek logi photo thedi form abno ek logi du loinai nongni khamo dadi khamo je ang khajing address ma ke cd to the nodal officer honai ngetai khajang ni address cd from honai cd ni name father name ni address full ready pin number ready mobile number tola ruinai thangdi norok post office je kuno post office ni local ni aja thangai speed post khaine hini ready inge speed post khai kangkai obo soginai ekdin duidin bising no inge norok ni je post khaimani obosoro soika sogiya norok nanya kangkai oro je puru speed post khaina apun kai slip manai aro tracker number manai ar track by norok khlainai di somoni online ti tracker khajanai tongo tracker khainai kangkai sogimani sogiya receive khaimani khaya abo nong saimanai friends ong oboni je apply khaimani pore interview ni bagai ulo call khajanai nongno ngai friends ong among kai short notification asung te sotong hai hambai